Ke diella beke ena ka ho tadima dintlha tse mmalwanyana tsa matjhabeng le tsa lehae e ipapisa le hore na Basotho ba tla ithuta eng ho tsona. Ke simolla ka Amerika moo mobusi wa teng Donald Trump a ileng a kena leetong la pele ka ntle ho naha ya habo la kgwebo le kgwebisano. O bile Saudi Arabia moo a ileng a manolla leano la hae la kgwebo le kgwebisano ho aha dikamano tse le matjhaba-tjhaba. O ne a lokile ke mphihadi ya beng le baokamedi ba ditsi tse kgolohadi tsa kgwebo tsa Amerika tse neng di etse ho ya utlwa hore na dipuisano le ditumellano tsa hae le naha eo di reng. A di bula menyako, ba tlohe moo ba se ba tekile boiketlo ba bona le ho saenela ditumellano ho ya ka dithahasello tsa sehlopha seo. Hape ba ne ba ilo nka monyetla wa kopano ya babusi ho fumana bakgwedi le basetsi ba ka tshepanang le bona ka mahetla ba etsa dilekane tsa tshebedisano mafapheng a fapakaneng a botsetedi, kgwebo le kgwebisano. Trump o kgutlile a fumanetse naha ya habo dibilione tse 100 tsa ditonyana tsa Amerika e le matsete, kgwebo le kgwebisano. Ketolong eo, Trump o ile a bua phatlalatsa hore a ka thibela ho sebedisana le Iran ka tsela e ka ukollang moruo wa yona, empa ho hlake hore Iran e tla lokela ho lahla morero wa yona wa ho etsa setsa sekutikuti bitswa bomo ya nuklia. O itse sepheo sa hae ke ho fedisa dintwa tsa dihlooho hohle lefatsheng le ho jana ya habo e ntse e tswela pele ho aha dibetsa tse kotsi tsa ntwa le ho kwetlisa masole a matjha. Ka ho etsa jwalo, Trump o itse o aha kgotso ka diphatsa tsa senna. Ho le jwalo, o itse ho tsejwe hore ena ha se ntwa dumela. Hoba a tlohe moo moifo wa hae tlasa boeteledipele ba letona la Amerika la matjhabeng o ile wa fofela Turkey dipuisanong tse neng di hopoletswe ho namola ntwa e dipakeng tsa Russia le Ukraine. Mebuso ya Lesotho yona e tumile ka ho tsamaela dikopano tse sa hlophiswang ke yona molemong wa yona le naha e itseng. Mebuso ya Lesotho e tsamaela dibuka tse bitswang tsa matjhaba kapa tsa tikoloho moo elang babusi le diofisiri tse kgolo. Bakgutsi ba re bolella ka ditumellano tsa matjhaba ba sa re tlele ditumellano tsa botsetedi, kgwebo le kgwebisano le matjhaba. Ke hore ba sa re bulela menyetla ya ho ya kgweba kapa ho tsetela dinaheng tseo. Maobane ho hlahelletse phatlalatso e reng dinaha tse ikemetseng di ntse di eketseha lefatsheng ka e bitswang Balochistan e ikarotsweng ho Pakistan ka mora ho butswa ke yona ka dilemo tse habang 20 a bokolone. Ka hae ka mona ebile morearea o akgang ho lokollwa ha monna ya neng a ile a fumanwa a le molato wa polao ya motho ka sehlooho ke lekgotla le o lokollotswe ke la maipiletso. Ka lehlakoreng le leng ra utlwa ho fapatsana ha ba politikeleng. E mong a tswa Kadisi a ikakgela ka morong moo bakgetho ba teng ba neng ba balehele ka potsaneng. Maobane teng e mong o lahlile mokga wa habo wa bohanyetsi a etsa kgomo boela haeno o hodile o isohlomeditse hara lewatle le letsitseng. Lena ke lona lentswe la ya huang le le re lebisang tsela ya morena.